Vel le no taua fo i toi fa talo fa joa toi pa ia maulunga si o tatu tunu. Ia amata mali mo tele sala fa mai so no ma polima tu muanei. Ia ma se foi la tolo mai mo mai so se vai ngale lolang. Ia vivia lava toi fa talo fa tu so fa manu malo Yesu ke viso. No tatu oli mo tatu fa ole fa bo ponga le o tatu polo kalame. Ole you for life po tu pulanga la mai pe na Yesu mo fu va Yesu sai tas. Malo so fu. Wa mai ole tama mal tini talabo fa bitol fa talo fa ya ti ole nei vai ngale fiafi e ono tatu proclame ni fi to tonu to pulanga talabo ma lo tau ma lo sai ya talabo uma sa fe ngai manga lu ngale yaso ele ngata mota malao le fatu ai ngata si mo fo yo talabo uma sa fa ngai ngai so se company ya mo se fo yo ngale ngale malo mo so se pisidisi ya talabo fo yo lo fa pe ona fe ngai ma onga ya ele tulanga fo tonu tatu tonu uso se fale a onga malole on sai malole so fo mnuia ia maulunga vi inga ole tu fatalo fat fo ina mama na tina ma tu mi so tupu mai ole tu ia eta tonu le fia ole mai mo mal to tele tatu proclame ia so fu va so taitas ole afita wina le upole tu ia ona failo atu le ole mata upula tatu tala no ia il le vai ngol po Filipi tolu fa ia po fitu ma le valu ai pe cha yo me uma sao nga ya cha wa o manatu o le nga ya me ono ke riso o le nei foi e moni lava o lo manatu o le nga me uma lava ono le sili eso le poto ya ke riso Yesu lo oli ono o ia wo fa le nga ina me uma ma o manatu o ta lava ia me ina o maua ke riso wa o manatu o ta lava ia me ina o maua ke riso tato mata upu ile fiafi neu te matualo itau ya teo ina ya wane alu ese malau TV ya masi fo ila tolo mai mo mai on le tau o le fiafi neu le mata upu whapera na whamatala ina what is your priority what is your priority o le a tonu wale mena e ave ilau wha muamua e leo to e po malai le lalo langi le leitaimi a o pisi fo lalo langi le wha mai pisi lalo langi tulanga ya ti na e a masi fo yo tulanga i ngā luenga e pisi alta ngata soifua i le langi maletino mai o ta maletino ia ma me umolo ka ko fer ngisi o sio manga ai awana ingalo i ko kongo le pisi le mata to me umolo fa kingo ai o le fisile ka umfa kulai o fe kongo wale mele ke fa momwa what is your priority e ko fu manga ko ma ngalu nga fe ngai mangi le langi mangi sio manga ka ko e ko fu ma ko ma fe au ma kiuki ma faiva nga o mai ka ko le tu le ngila langi e lua sulfai ku la o le aso ka ku ki ngaro lue ai e fai au ngaluenga e fai foi au ngaluenga e kua ko le kua taimia o e ki fa ki ngoi ngai ngaluenga le fonga le lengi o ka ko uma ku sa uma ka ko ikulanga mai le kua tu sa uma tato waso ku sa leka ko vai aso ba ko masinga ele fa pe e si ya ko vai aso nga mai le tua le kiki le ku sa uma ale ese o le mea nga e whaaruinga i rau kaimi. Me vela nga e tāu o takum ka upurungi fiafi. O whea le mele ke whaamumuainga i rau o langa. O se kama, o se kenge kalawau, o e whele te mafuta mai le ne fiafi tātu poklama iso o se vaenga o le nida lulangi. O le fisili tuku sa o i le fiafi ngei, o whea nga e ave i rau whaamumua. Ka maa lole ka kalangoa i le fiafi ngei tu sa matusu singa i a paulo ia Filipi. Ka maa lole o ngai o le se simea. Me le lo ia e lo nga akamai e o le lo no tulanga tau lo fole sa fa inga Israelu o ngai o le Israelu au liuli o yo le tu ai ngo pinia mina lo na tupuanga e ke le nga kawalo ai la ku la fongo ko malo o falsai o le lo ia e ke le nga nga va e fa mal ka la paulo i pe ta yo me o masa nga ke o le ko ya nga me la lo winga fa tala nga paulo wa sui la priority wasuile me pele ya ngaia wasuile me avelang fa mombua wasuile me fa pe o nga avelo nga kaimi ava kala kamalo ole na ye moni o manatu ole o nga me umo no le sisi ese ole poto ila ke wiso Yesu ono o ia wo fa le nga ina i me uma ele fa pe winga ka ola paulo ole ko ya nga se sia me le ai winga kala paulo e ele me wasili ya ko nga pele lo ngoloko dal me nga pele ya dal me nga pele lo fa ku lo loko ha
sirku sao ngale che fial kala ka malole fa mai ina uang na maua ke riso ina uang na maua le faola tanga le faola fa mai ona manatu I mea uma le vesi Samoa mai la langi ako fa mai kala ka malo wa pele le ufaku le li o ke riso mo o manatu ai o isi mea uma ila kilo lapis ya fa nga kilo la ke fongi ma fa pefo lapis yo fa nga kilo ko ka vale fa pe lapis fa nga kilo ko fale fa pe lapis ai longa ki fa pe nga pe o paulo e la pe kilo la ka la pe o le aulo e la pe kilo ko fale o le ase kale me ai kilo le kuspo ia lapis ai cha u ke na ko poka la me le fia finge la ngeli cha chonunga o le test ilo ile mele avela ufa mumbua o le test kumela kasia the ultimate test of your priority po fe kongo le fa mumbu o e lowo langa mala usavalinga male kuwa o le test ole e lo ile mo ile menga po fe menga ile fa mumbu o le menga avela ukaimi o le mea e kere lo ukaimi aluai o la priority o le mea avela ukaimi ma ke le ukaimi le aso lufu fai ko le aso nga vaku le kuwa ya oe ai foringa mai o ialu uma ia mafuri ele waso o ingala lo priority ya al me mo ia ka ko fa kulanga me le tua o le mana onga o le tua e ka kaua o ngumela kasinga ia fa fonga me fo le tua mai si tupulanga talabo o ile onga le tua le kapo ia yo le tua fua o le ku ele manga o e singa ki fa lu inga ia de ki o a mau ai paulo le sikwele ainga fai kau e paulo nga ele ESOTO vele lusu foi pe fa ka ESOTO lusu pe fa lima le fa merkala ale tuanga avele polo inga ya mos au ngi yo ko foi se ku esi ngo winga inga fai kau e paulo le ka ki o le sikwele le upo le tu au ngi se sia ku e se mai le ku o mi on gambia au ngi se me fa o ku langa o le tu au ai ka le konga o le mea nga ki fa o le tu langa o le tu I lo loko malo tangata o le akua nga o ia oe o le makua fa ki nga kale tu langa le o le akua foi le po se ku pu ele ngana anga ngo foi lo loko ai ta tonunga o le me avela fa mo mo lo akua nga ma ta tonunga le fia finge e lo le upo le tu e le mana o le tu e numele lua pe ngumele kolu pe ngumele fa ma me mongia nga e so se pe va ile stangata e le mo le akua e se me le fa mo le stangata Esu e mai le kua pelo nga fa. Esu e mai le kua pelo nga lima. E le o mua le kua le stangata. A fa kulanga priority le stangata. E ma kua le kua pelo nga fa. I le manga o le kua e ngumena lua. E manga o le kua e piko i lunga I lawisi. E ma ingila le stangata. I le mua le kua le mela e mua i lunga le stangata. O le ngaluenga. O le sikala vau ma le stangata. O le ngaluenga. Ke va ki ngaru le lava e ke usu le ngaluenga e ke usu le ngaluenga yo ke ngau ia mo se ngaluenga le ke ngau ia si kielo ku langa le ngaluenga le ai ma se mafka nga mo le ku o le ku nga o le stanga o la me fa nga fa mo le si o la ngaluenga o pele ya le ngaluenga wa ya mo ofisi le ngaluenga yo wa sa pa ya le ngaluenga ai fa ku langa mo le ku lo nga va a mai o ngefi o le stanga tole mele avelang fa mo muelo le ku ale tama ainga ngale elinga le pisigis eli le koale o le manero lava male akupe male iyo o le fa mo muelo si mele ka mai el kasi nga me le pa u ko kele lola e pesi ai le ku ale me mo ia ko ko ngale mo le loko o le manero o le fa mo o le serena o le se lengia ele ki o kala ku spoia o le tupe o le pongaio me le nga ele fa pera ele nga kupe a o le lofa le kupe malo mana na o le kupe malo nga ngau le kupe walo mai le kai me le ku o ingala le ivo ilo al kupe yo se o ngale le a ka u le fa finga ka kom ka fa fonga me ka ko uso o le me ave ye ila u fa mo mo wa ngabia ele ilo se na o ya male ku e ke ilo me nga ka o ko lo la nga malo so fa kala vo o fe na ila u fa mo mo e wana ke vai especiales e ar war taxi wole moe ale si lusu fai ku la so wa nga le peko ale taxi wole malolo so e kunga la moe me lo lengi
Whakasi malanga taxi. Iyo he, waalulu, kaimi ako, ngā ala su ngala borse lengi. Iyo he, wa ele malolo ai. Mai alu le fai le isa malolonga. Masi e, mau se kaimi ko kuri me wala au ile ako. Or priority le skala baula ye kalonga. Ile mo mua le ako, e mua ka alo. Iyo he. Le venga ke vai le skala baula ya so ako, ngale koreni. Kolengi, o las konga ela ku ngau male vai. Iyo. Aisia, ele o fa mo inga le aku. Nga ka alo le mela le mafafau le skala mo. O se upulu ra fa se fe au ele ai. Ra fa se saka ma valu I kalo ele ai. Ele lo valu kalo. Ele lo kaus pepe. O le skala mo wa no tura tau pepe e. Wa no tu lo fai fa lifu ma kwa le lo fa se fa lifu kalo. Ala ko fa lifu kalo maka yo saka kalo. Tapi ngali se kalo. Ala ko fa suoya oi, ele fa ki aoya. Ka ko oya fa pena. Ma fu mai langa isela me nga le fa mo nga ka alonga. O priority le stangata nga me ka ainga. Pupu alo loko nga ngo makaya. Nga mo fangua, mafali. Iyo. Mafamo mo le skaka. E pele ya oi menga ma mau yo le ko pe fa kulanga. Ai pupuro loko I mio le lo langi mal mau. Ai me se fo ya kulanga I me fa pena. Ali ma maru fa le tangata. Ali ma maru fa le kanga kan menga ali fa mo le tangata. Kilo mangel ko ai ko esa varia ko oyo ai mai. Ele a fai gale ka waloa me se fo o makai ma kulanga I swafa o fa ai ma. Fa pale ngai lo kanga kasi vai angel fa fonga le tunu. Ai fa fonga mai vai ke o pupu lo loko. Malu I lo fa mo I nga me uma. Ai ngalo le me bikosili o ma fa mo o le aku I lo wolanga. Kala vo? Vai ke o fa mo o ngisi me. Ke wa lo langa ba tau fe si vai family first. Ai le aku. Le God first. Ai lo family first. Yo fa mo me le aku. Ngo le tu ele manga o lo ngalua. Ele manga o I fa mo le si me fa mo le sangata e fa mo le mulo ngal so fu mano loinga e kire manga le wola fa le nganga I mangu ya ke manga I mangu lo kulanga le kingo ke manga o ya me venga linga kolengi le ya e muso e mai ke musike la bo asia ala a vera lo fa mo nga le hafa wa uma ko inga pauka wa uma ko inga fala uma ko inga kolenginga ai le se kai mi male aku le se mafuka nga maleku se fa pe fona le kolengi ala kolengi ko mo la fala nga al mele nga le kolengi le kingo io ai miki al so fu fala nga se tulo ele o kupu lo wola I le ma fo mai ke ngau le kingo ai le fa pe nga kupu lo wola I le al me nga fa mo le sangat nga le hafa nga le so fu maloloinga wa ma mo le menga wa e ma lo si lo wola I le kulanga le so fu maloloinga le kingo ngai a le ola fala nga mawalalo nga le faiama palo va fai mai kaika fai mai palau vale ai mau so upu malo se sia malo si lo wola le kingo ai vai alo wola fale ma fu mai lo priority por menga bela fa mo e lo le ku cover confession a Paulo ki fica fai ka wole le tusile ale alwenga lusefu fa lo mal tau tinonga ka malo lo Paulo fai kusile ngalwe maka o kia o leko nya ka o kia nga whapea. O lan tau tinonga le nga whai ngai Filipi. Ai lan tau tinonga whai fo I kusia nga ruenga. I nga wanga maua le whaaro kanga ma wha waulonga o la wha o nga inga mo le tu. Whamerka la pau. I le nga ruenga I luas furu. Whai po I luas suma le tolu ma le luas suma le wha. A o le nei. O lo mo le tino mai e le nga pa I le a ai. Ma le a ai. O lo whapea mai. U whaatali mai no anga bupu nga ia tia. Ngai whaakari mai e mo pupu nga ma sa ua nga ia pau. Apa mereka la kamar fai pelu sumul fa. Ai o tele manatu se tasi mea. O lo ula va ola fo o tele na unau yai. Se ia o fa o malo mo e male ori. A to male fai va o maua mai le li o Yesu ke viso. O te mori tino atu le tala le leo le lofa tu no o le tu. Mereka la kamalo. La confession malanta o tino nga ina wanga maua ke viso. Pa mereka la kamalo. O kele manga ku se mea. O kele manga ku ni fale no o ka waloa o le loia.
o au ko finga ke kele mau ku kaulangi mau ku pai pai mereka la paulo le ai o nga me o ma o le pelu o sa e pelu o le pinga sa pinga mingo o ku ainga la le fala sai o ke mai le nga le kula fongo o ke lo fai ka mer kula fongo ma le sifa va mereka la ka malo o nga me o ke le manga ku ai me ka wa me ka o kia mangkol me le ka ku sabu mereka la ka malo o lo ola na ka ko le me o fioki era i masa mo fa mai e wa ka fiokia le ai fa mo le ai o langa ka fa le mai male mangalo e ka o ko fa le mai o la walanga e ka fiola a o nga la veo se aske ngir ka vale ele masa ka la veo ka vale ke fa lo mai e fa mo ka fiok le ai e ka fiola e vai ka la ka marole o lo o nei fo iola o ke le ngau ia ngai vai le manga ia se karusia o whaafonga mo ini tala vau, a se ka mama skinga, o lau ka o ki ngonga lea, o lo unge fo i o lau ke le ngau ia. Ai sea, ai mga arka mala mai se wha umalo mo e male ori. Male whaiva o maua mai le ari, o le mole tino atu le tala le leo le lofa tūnoa. Se evangelize ako ma wha o la inga tangata. Se ima mole de kala le leo. E marone mai le popole i filifili le whaakari mai, o le mangua ma le sasa ma le ale me le whaakari mai paulo. I don't care what they are going to do. Po afflictions po nga ia whakari mai paulo o kele popole iai ma nga orka malo e wha uma. Aisea priority o le mea e wha mua ma pele i longa loko. Wa mai o le ngefiafi. Whenme nga avela wha mua. Tawaru ngātu wha pele ka upu ngefiafi o le tama martene talabu. Wha whenga i lolo priority o le kua. How can you know that your priority is God? O checklist ia ilo ai, o mea siaki ai. A whapela o le kupu ia o le melea, ngai ilo le, ngai ka oko le ilo uolanga. Ili ka oko ngā le mga o le atua. Ia pi ko ile ngai ile mo mele kasi. Wha sosolo i fulore lo a inga o le kalesia. Wha sosolo i fulore le unga luenga. O isi mea uma. Ma tu whawhetala inga Yesu, ngai MATAIO se furu. Whai pakor fiku whamilwhetala inga Yesu. O se silo ngalo fai longa mapo longa ki ngā e kiki e kia ue lea o ngale tangata na muli mai e kia. O se fa silo ngalo fai longa karipo longa fingi ai fa kiki e kia e lea o ngale tangata. Nuko wale fitala inga Yesu. Ele fa peu fa lea e fa lea o ngā inga ka kua lo fai ka ko makua mga ko ka mamale tina o ndai tato whanau a le me fa ole mole me le kuri ka ngau linge fiafi. O le me fa mua piko ilunga o le akua. Awangi mo lo ko awangi mo la fanga awangi mo ya se sia me lo langi ia mua le ku nang o le kilenga e kakala o mai mangui o le ile o langa o tangata e fa fenga ilo o ngai ki fa mo inga le ku o lo priority me mo o le ke le o lo kai mi ngai fa alu le ku you spend a lot of time with him ile presence o le tua ngai ki ma fuka ile ku ngai ki ngofo ile upo le ku ngai ko ngai fe kau po le alo pisi ngaluenga malo po le ofisa por kampangi po pisi ngai ki ai e le kai e ku le upo le tu pa o kulfale io aso uma e fa fanga lo kingo ngai me ayo kingo o le vai mor sa psui o le fa le fkaro o le fa yo le leng a fa mo le o lo wanga po lo spirit e fide upo le tu a tangata la ke ai longa spirit ma la mafutanga mo le tu e fida o le upo le tu you have time to spend with God. E spend time ma ele upo le ku asia e ke kia ni roma fanga ma le ku ma to mai oi apa penge oi sa wo mai ma pele ya oi o le kele o kai me ke ma fuka ila wonga ma e kala ngo ila wonga o lo ma foi nga yo nga winga ma ilo akili nga ya ava peke le ma fuka ila wo ko ma si fa ma si e ki wole kala ngo e ke le vili ai ke wole fa sanga e ke wole tina ke wole ai e ke le lo nga winga ke le lo ke le ma fo ya ki fa penga u marka ko ma fitanga male tu the more you spend time with God and the more you have a relationship with God the more you know him o ke le o ke mi ke kala ngo ile upo le ku ma e ma fuka ile upo le tu ma sa ili le ku ma e ngofo ma malu le tu o lo a kili le nga le ku na por Filipi tu nda tu tala no fa ma tala Paulo e Filipi ko foi pasfulu ina ia o ilo o ia male manna lo na tu mai e fa fenga ile Paulo. He spend more time in the presence of God. Ya, kalau sia o lala misi kalau fa pe, mas tanga chau mai mo mai. O ngai ke ma fuka mai ko ngai ke ngofu le malu le tu, male upu le ku. Ka kalo le ku. O ela tanga chau ngai sa o la priority.
Io, pole hale pisi o ngaluenga, wa au vengi se alofanga, fa pe waka pisi, waka mai, waka le lava, waka fulu, le hai. Pole hale o pisi, mai ele o pisi le kua le lo ingo oi. Kai mi uma. La ele o leo mo pui pui le, ele o pisi le kua ngisi mea ki ai oi. Ele o pisi le kua i o ala ki ai, le hai. O tala jus pa leo leo Israelu, ele moe, ele kule moe. O ele lo atua ele se ke me ka kule moe, pe moe le tua se tulo. O la ngaluenga le fai leo mo pui pui. It's so sad. If I'm ngor le mea lo wala for kaya ko pela fulu se chulo alu ngaluenga. Sa le fiafi ko moi ai ngaluenga moi ai ka fao ka alo. Ai le ai ma se kai mi mo le atu. Le si me lo yo po yo ti o le ku o ngai active ala au wai sa uninga polo kalame o events ale kalesia. O mea le fida i oi whale nganga. Ioi, nai ki ko anga ki ai au wai polo kalame lo whaatino, o sauninga i aso sa, o sauninga i aso le vai aso, o polo kalame lo whaakimo, o lo whaonga ina i lo wala un, lo wola whaonga ina, ma mea lofa le kua ia ki oi. That is your priority. E lor ko anga o e ngalue, e lor ko anga e whainga lue ngor kingo ngei, e lor ko anga i oi mea le loro langi, e kua e loi mea le kua. Ma maoa. O ngai ka umai ai, o lau priority, e leo le kua. Ele si mea i loa ai, o lau priority o le atua, o lau character, o influence lau character o ngā oreri. E i loa umaka ka ngaka, o i sui a lau kalangoa, sui lau kaukala, sui au me whai, aisa, o lau priority o le li, and people can witness, e mori mau uma tangata sori, ko i sui a lau sole, ko i sui a kengere, sui le kamane, aisa, wa a fia lau o langa po lau character, po lau a miu, ia ke viso lau priority nga vai a ngai nga ve os kama ki po se kama po se tina po se kalavou lokolof ke makamau e ke anga lei e ke lofa mai loko fa manga e lo o ma tanga ki fiu nga o e ke loko fa manga o ke lokolof wa afia lo langa ia ke viso ai lofu la tanga o e ke ai u ke fa mawaluma ke fai upusa mai fai palau vale mai marolosi. O tangata foi le fasiasia la kupula. E lo bacho tangata ke le lo ko le fa manga. O tangata mai kaika. O tangata foi ka lo kanga e le mafai nga i lo atu tangata oi. O nga foi la e ka mo ye e le isa mafkanga mo le. O ngai disconnected in the relationship mo le. You disconnect yourself from the vine. Fa markala i fetala nga Yesu o ngi le vingi. O la o ko o la pi le vingi. Vai. Priority. If that is your priority, you connect yourself to the vine. If pi ia o ia Yesu ke viso, fa felanga e leola, fa felanga le kupulo wola fa lenga. Aisia o la priority ia pi pe o ia ke viso, o ia ka hu ki olai. O mai o ngefia, facility tu sao. Siagigi o ni fia fingi, la me nga ki fa mo moinga. Ngaruenga, sa ilinga o kupe, ka alonga, popole me ole ainga. O le kawalo i lalo langi ngei. O le mea ngalik wha momoing. O le kawalo i lalo ngei. E o mankua kala whaisalamo mai tala tu spaia. E le ise mamalu e mulmuri aku le tangata pe a o male oki. E ku uma i lalo langi ngei. Mamalu uma whai mamalu le tangata e ngaka i lalo ngei. E kako ke o i le kua e o le mamalu le pule au au. O ia e onga me o. A o wha mua mua la e o i le kua le fiafringi. Siagigi oi. Kama martele talavou, you need to check yourself. I have to check myself. Pe makalo priority po le mele avela fa mo o le tua pele ai. Ai manatu le po o se makua lu i kau kele nga le upo le tua mo oi. O le kama marking talavou ko fa kulanga. Ko reorder, ko fa kulanga le your priorities. You need to reorder your priorities. Fa mo le mole. Afa yo ngai longa fa le ko pelo ngongo pelo se fulu. Fa mo la lo loko ile. Fa ko ese ile kua. A fai wa lapelua sa malinga mo le tua wa iloa e wa yaise me wa suia le tua. Something has changed the place of God in your life. Fa mo la lo loko ko e mai le ko i ko le equation ko e fa piko i lunga le tua o isi me o mai la loif o nga manguia le lo wolanga according to the Bible o e stangata fa manuina asia e ki lo fa mo mo le fa me fita la inga Yesu o se fa ma maulonga ora o e ka wi o e ka isa ko se la ele akua
o tātou proklame na le fiafi le kako yufa lai mo tu pulanga na mai manatu le fiafi o fa manu ia le tu e lotu la tātou talo le tua moni ma fa maoni la upu le fiafi o te talo fo le fiafi le tua fa ma ngalo I matou tala va umo mai mo mai so matou tunu o mai mo mai so se tafo le tunu o mai langi atoa fa ma fa ma ngalo I matou pe a fa pe o ye se me o matou fa mua na ilo oi pe ye se me o fa sisilina ai o matou fa tu na I o le tu e sile fia loto tangata o mai mo mai a o le tu sisila I loto tangata fa ma ngalo I matou le mano le toto Yesu ke viso a fia mai oi to fa tu la I o matou ola to fa tu langa o matou tangata ile meta wane e mua o le tu lo ola lo soifu o le tu e manuia I me fa manuia I tu pulanga tala vo mai ma futa mai le nei po ai me ngata fo ileo so se tasi o mai lungo le tv mo penga ta failanga fa manuia so mata watu no SAMOA fo ile vi inga I lawa fio ono lo suafa Yesu amen taurunga na tatu proklame le you for life tu pulanga ala mai le leva nga la fiafi ya mlato na wanga le yatu le tu le loto tu ta mai va so asau isi fa pongo tatu proklame manu tele ina nei pom fa so sema God bless fast